Sunburst flowers calling on warm days overdue. Park Jihyo hi February ni khat kumsang khajakwa somkwa pasari khan Gurigyeonggi South Korea alaupianga K-pop girl group Twice member ni in Twice leader le main vocalist ani fitnga le inchis li sang ani a blood type 2 O ani a abian tira aming chu Park Jihyo ani a 16 show a atel madeu kumso pariatani khan Park Jihyo ti in athak ani anu le pa le anaw meichia pahni tenen an chungkwa hi panga anni a anaw te hi Park Seo-yeon le Park Ji-young te anni a no pangte ani atangin lam le zai lam tuimi ani ti ashat na chu pol thum ral le kani in JYP entertainment a hian alo training to ani pol thum ani lai kumsang ni pali August thla khan contest pakhat Junior Navy and Child Acting Star Competition no pangta na buat saya chuan atela pani na ani chuan JYP Entertainment mi ten an muin an agency a an lalut ngalani third grade lai le kani a training atang hian anu le paten an support thazia asya thayani JYP Entertainment a hian kumsom aitam adam chung chan vedon lai chu a training ani a debut ma hian nayon nen face of Innisfree teen line tn na anlo ni thin to a omzia chu Innisfree a khamiline big khan represent ti na ani a an promote ti na ani an brand event ranga an telte angai thina hewang hian alo lar pha to ani hunrei tak a training nuwa girl group pakhat 6 mix ti a chuan nayon jeongyeon le sana tinena debut turin an inbuat saya mase an cancel le a kumtam ta kalawin pek na debut tour mo na chu an cancel le chuan a stress thei a chumi atang chuan alungai na tlan chiat san nan thil ei vak a chin than thu a soya kar kha chungin ke zinga lai again heng he ani akum le loka chuan JYP Entertainment Board sai 16 show a chuan atela 16 show a hian mi som paruk ten Twice member ni turin anin elani kumsang ni som panga mi thla atanga tanani a heta hian a mel en top phei chuan a thau hle a soisela hlo hle ani a training rei awangin judge te point ama a beseina anda sang big si a alam zo a chuan judge te chuan itider mai nuami tilaw anti a ithau lutuk ti te photoshoot an nei te chuan a kon fi lo em awangin abiru deuh thina 16 episode changa chuan JYP chuan a hriat chian ani awangin a support thei a ma se judge dang te mit ala thei thin lo a thau anti zelani JY Park ngei po chuan voin ilam hi idul lutuk ati angai chang te a oma so chung hian minora a om chang te po a oma a training rate to a JY Park nen po anin close a JY Park in minora a om tur thu apuan te phei chuan na ati hle a so chung hian ataksa wang te hian shi oma ti thei hle a ma se ka thiam lawani danglam turin ka thori mangai ani ati a athok rimin await te po chu a maintain thei shat sheta episode top lama chuan JY Park chuan a experience na hi chu alang zel tho stage a hian a che tha theilu tukati a training na le a experience na te chu alo lang ta ani soisel na tam tak kara voina hian i che tha tak taka iti thalu tuk Jihyo kadu zong tu nang ma hian ka mu ani ati hialani a member poite poin a talent thatzia hi an lo soi ve boka 16 show a chuan eliminate ngai lowin choice member turatan chuan atlingta a choice chu kumsang ni sompanga November a an debut ta a choice leader ani a JY Park ni na ani shat thatwang ni lowin JY Park ina leader a ada ani lawa a member puite ngegin
an vote tlin wanga choice leader launta ani April ni som pani kumsang ni som parukhan choice private life episode pakhata chuan nakina abial pa tur hne na thu acha chuta chuan ama sabera isha tur pakhata oma tuipuya kalotlak pal chuan miron chanchak turin ka du che chutyang mi pa chu ini ka beise ati ani kumsang ni som pariat November ni som khan Jihyo na vir ID chu hacked ani a chu chuan Jihyo angin anu chu alova bia a choice Instagram page a postin caption a chuan Jihyo chuan ka na vir ID an hackta a inlock boka ka business email ka check thailo boka hi ka chungte an biak na chu ani a celebrity ka ni awangin ka chungte number in wazong chuak ti na ami ati a athlen le chuan a en mai to lo tur thule du tok turin thu acha bokani heta anu anwa biak hian anu chu poisa an dila ake ko tok chu a that lo thute a phone chat thute an soya chumi baka 5 million un an dil boka bank account number Jihyo manager account number ti in an vashil bokani hemi chungchanga hian JYP entertainment chuan dan anga kan artist event na hi kan nei veka kan artist de privacy ron ti boy du hi an lo om zela an omle ani chuan dan anga action lak thei zong kan lavek to angan ti a an fans te support na po an ngen ngalani tunkum August ninga kumsang ni som pakwa khan Jihyo hi Kang Daniel ne nanin date ti confirm ani a Kang Daniel hi South Korean singer ani a K-pop idol te hi dating vela hian an stricken date an nei po in an career in a chat pha changa oma ma se Jihyo hi chu a agency JYP entertainment po in anin date ti hian confirma a chan chu choice leader Jihyo hian mi date turin phalna anei to ani an contracta an debut atanga kumthum chung date nei phal ani lawa kumsang ni som pariat khan a dating ban chu atop to ani Kang Daniel po hi 101 K-pop group member ni chin ma se kumsang ni som pakwa tir khan an disband to a Kang Daniel hian company ania Connect Entertainment ani Jihyo hi upaber ni lo ma se choice leader ni tura a member poiten an thlan atang hian mi special takani ti asiata K-pop group leader ni hi nate tham ani lawa member dangte en kolle motivate tu anni boka azai thiam ema a o hi achak boka ama hi harsa takara po chaktak leadership skill nei thatak ani bokani